cilik itu kok. Di kabeh, Jok. Pantir juragan sapi kabeh sing dodolan. Syutingan wawancara, Bang. Oh. Eh? Burung mutah. Halo. Ku ceplok. Ceplok. Piye kaya ngono rentengan mutah sama nek iki sama. Udah aman. Sama nek ngono mutah nek. Iya aman. Sama lho kae. Balon nek mutah ngono iki sama. Kayak gede dhewe. Wingi gak gelem mutah di buat ya. Yo. Lho bablas ae. Saman wis ora saman saman. Saman. Mutah wae. Mutah kak. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya reporter Argo yang berada di desa Banterangin untuk menyaksikan balon udara yang ada di sini. Dan kita lihat itu ada balon udara dari desa Banterangin. Sampai kurang film, Mas. 45 meter. Dan kali ini kita saksikan bagaimana nanti apakah akan sukses atau tidak. Ya, selamat menyaksikan. Ngobrolnya. Sampai turu ya. Keren Mas, siap-siap. Goblok. Buluk karo iki yo kantil lho. Oh kalau karangan. Lah, Ono. Lah kono kae karangan kae. Ono kae karangan. iya Boy. Kayak mau lho. Tanggum. Kayak sing ngono lho. Di plastik iki ngono kuwi. Ora kok. Iya kira-kira. Baru pun kok kita. Kantong, Cuk. Kantongku, Cuk. Kantongku. Gone Deni. Jauh-jauh ki menurut ki. Kayak gede kayak gitu. Allah kok. Loro lho. Masalah dua. Ayo ning YouTube saya enggak dodoran yang pro ayo. Ayo, saingan. Kok nek oh busine bosok.
kuwi. Pakai gudi ke situ kan. Cek. kan. Yo mat. Cus, dong. Gitu. Untung entek ya. Masih ada tapi Ya apa ireng lho. Kan ngisor bledas buyar yo. Isik iku lho modar. Mati kae. Oh, rame iki kono kae. Oh, wes. Oh, untung sing ngono. Iya. Ngono kok Genine lak ngurusi genine.